tugitegera rugono ruria withirito weterete bunene rwa Meru Bambwa na nandi tukomba kwithirwa tugigwatanira na Robert Matano rutere rungi rwa studio ombe kwithirwa agitutariria kaumo ka rugono ruru na kinya aturetereru kwira wa kaumo ka Mumeru imbwa oka this stage wantugo aga nterechia Meru town withira kwina bus mwanya ira chienda manterechia Mombasa wokira ntugo kia kurigarania ne atengari nu chithwa chiuyurite kagita konde na nontubwa gitumigiku ndabanga kuona connection ino ryogo between Meru baba na anterechia Meru na anterechia Mombasa yumba kudhe karakari ata imbio yumba kudho motivateaga antu aba kudho bakiumaga anterechia Meru pakenda Mombasa wontugo kwa ntugo nontu agitumigiku ndathingira kiri bus na imwe kwa imwe ndenda manterechia Mombasa kena kuona nguire barutaga na ndakurete rwa rwa mwanya Meru Bambwa mwanka wangirie magana mugwanja me 30 arauma Mboa Manda Islands enyuma ya kugwatwo kombo ni baraba betaga nguo ntune rugendo rura rwathukirie nkerukia mianka 30 betetie na muro gwa thagana na bagukinyega ironi batongoretwe ni Kaumenjwe Mumeru arathukana miriga kenda irio gwegembe Tigania Imenti Miutine Igoji Mwembe Muthambe Tharaka na Chuka wa muntu arethira bwago mianka nkerukia magana maire nyumani Mumeru aronania muchoki wake atie ng'ondu nyuma ya guchoka Mboa na kuthukia twanya twa gitumi kiri uturo na kuringana nabo gichunche kia 80 kuma kirigana kia economy ya Mombasa iwatiritwo ni Mumeru bainge bakeua kiugo Meru kira kibayagira kirini yago ikimira kemira ende uramenya muyeni wa Mombasa Meru iba controlaga economy na percentage ya ngeruki ya gichunje ke 80 kuma kirigana gatuwatanire nkuonerie itambia kwa itambia biashara ya Meru barutaga naga muyeni wa Mombasa bainge bakariba gontuguku ne antu ba mariru batie mantu maingi yani batiri araka ya mantu bategemeaga biashara gake kiri uturo bwago ano muringi biashara munene gontuguku bumeta Mikindori na biashara kwa kuma 2013 nduta biashara muguka oni mbeta wa Jacqueline Kawira bumeta Meru rutere rwa Maua Igembe South na ndine itare nene ndi Mombasa ndejire 2015 nutharawe na mogoro ku kinya kuraya ni wa mwekera mbesa nuthero komborete nya untu ya nyumba na miretu tumiga janze kwino tu etanga mbwengi nara na ntubabe Meru masama ni mirebo tukuromba bairi kwa rakisa Meru ngarege mege mapema no tuno wana meyo ndege ni adhare ite tayari enige ite totewe tika wende ite tebo tena tarengene ire ukwaju inatumika kwa mambo mengi. Mimi binafsi natumia kwa viazi kwangu, nafanya biashara ya viazi, napika unaweka pale kwa viazi, maana yake ukwaju ni acidity. Pili, natengeneza juice ukwaju nafikiri ndo kitu peke yake imebaki kama natural upande wa juice. Tiga baba gake kinya biashara chinge tanduka mali chia lodgings okamatani rentals irabu na kinyira chinge chionde itegemeaga Mumeru na kinya no we murutingugi wa guntuguku betawa Linet ndita biashara ya muguka Mombasa. Ni wambere kwa biashara ya muguka biashara muguka ndambere kwa 2020 na so far so good. Kimera kemera ikimo kemera birabi watirite uchumi bwa Mboa kinyoke thirwa ikemera kirwago nakyo na njira cieguru muno wara kunde okona kibanda gya kwendia mira menye Mumeru ariogo
na itukulukaira changamoto inyingi muno cia muguka nonto ya riu thai ngavana na utwingira muguka na utethakia antu beto Bamero yo atethie inya ba mashinani yo atethie inya Islamu kwanza muno muislamu nwenda kia muguka inya nkulukia batu Ameru ke muguka jo iwendethakia sonda yukendethia roe yukendethia PK yukendethia into bibinge muno kwa changamoto itokulukira itokoria tombe otethu ithirikari bora tomba kwendia muguka tutioshumburwa nonto inya weta na mashinani na tukwenderia muguka batwe kwena tweria license ketha wena license yenduka ukare anduka kando no kare muguka kando ambapo ebweta kwethe license yemwe lakini ende thai batwe tweria muguka license mwanya na anduka mwanya itokoria county Emeru county eturwamire okia kwethera inga ya county ya Meru eturwamire ge county ya Mombasa nikenda twambireria kurita ngweci yetu tutikethere tukenga wa minya thai mara itoreterwe tiangashi mara manto amainge muno kwa utororia county ya Meru eombe kuungana county ya Mombasa nikenda twethera twe free na biashara cietu nonto no cio tukuthomethia ciana beto na no cio to baria nacio no cio tukuria nacio nyumba nonto tika kwende twinde twakite na tena lingi muguka yusaidia ginya ntu babenda cia for example Ntungomba chitako wingi sana Mombasa PK yu kampuni cia cia PK nae na Ngomba isidasikieta kwa wingi sana na nya sonda na nya thigara bintu bithe besa batu muguka kwende thogiwa kara muguka okithogoria ni ntu sana ntukwithira ithero merete ithe kama ntu bingi muno kunya ntu bakonde batamiloni ya ndio ntu muguka ku antu mateba matanya mugayo getha bagiona ngi kima kwenda mugwethe kama zile economy Mombasa sana yani ulingithia economy ne sana ndene Mombasa baraba kumana antere tia reka bajeta wandivi kana ge kamba kwa ndumula na agaba kajueta ukwaju na gakia kidita na mbere ni packaging ya kuchithondeka ukaraitha na gande ndo kuona ni packaging na ndirwa idieta mwanka bantu gwetagwa ni ndiguroni ya Zanzibar ende kuoneka ukerekana ni problem itikuonekana agandiguroni ya Kenya chinge barimbere ipa importa kuma nteretia Uganda lakini ile kweli saizi Kenya hakuna kabisa. Hivyo tunajaribu kutoa huko nini Arua mpaka wa Kongo na Sudan, hapo ndo kwa afadhali tunapata kidogo. Kwenye yuma Tharaka kaletwa huku. Nyanya Tharaka lwe na challenges nonto wa utweka yakinya kote etewa ya ikimetameta inge. Lakini nonto wa thina kwamba wewe kwena liwa. Biblia bikande kwa kutheria thoko ukabie sawa sawa. Turamirutangwa ugo lakini kaunti ya goko twetekeretie biora tukibota kuruta muguka biashara ya muguka wega tondu ni maranga isandu kabere marori mayaga mwanka thokoni ino ya Kongowea ira ni onene ya kwendia bia kuria mujieni uyu athoko ino ri ikariata abo twiraga rori etietigiro kwetha kiyaga so ebidi bomba batakuri kuthingira tauni baka batumira mbio nkari nunu teno kana karori ka nunu taka kenda baiketho bakiri agwe sesi nene tukurugira asale nyingi muno nontu kinya antu ara twenda iria kuteithaira kutheri antu tote yani kwariaga municipal ya kana government Mombasa yakete yali antu ara twenda iria mira kana twenda iria sai kwethera kwina ruko muno itarimwe na rimwe kukaeta ruko mwanka wa twenda iria ngwete kinya mto ungeweta wa Mombasa cement wo tethera rimwe kutheria namba 2 ikwethira kinya antu atwenda iria mira thokone sana kwethira kuna rukoro rwingi na rukoro rwambo to manto baka watu mirimo emwe yonto ya kwethira bena typhoid kana kipindupindu na kwa kaunti neburete kwanjibika baketha betu thera iria nontumira ikemera ke ya kaunti mbesa nyingi sana. Challenge kubwa sasa hapa sokoni ni uchafu. Soko ya Kongowea ni chafu. Lakini naona ni poor management ya soko. Manake wengi ni kama kuna tumano sokoni hawajakuja wenyewe wakaona kenye kinaendelea. Hakuna mtu anapendanga kufanya kazi mahali kuna uchafu. Soko yote ni chafu. Hakuna maana naweza sema ni fasafi. Na hivyo unaona kwa mfano pande hii hapa nyuma yangu huko kuna jala taka liko hapo. Japokuwa juzi wamekuja wakafagia lakini soko lilikuwa lisafi kila siku, ina maana kila siku soko lisafishwe. Ndo tufanyie kazi mahali pasafi, tuwe tuko na raha. Ruko Kirumba na kwangarata na gukunene igintu mbonete thokoni ino ya Kongowea
kagitani gaka gutiirwo riomba kuma Meru na kathie moko emo mwanka thokoni ino ya Kongowea gitumi indendire kumenya mirigo ira yingi iri agwata kirirori kuthingira thokoni ino ya Kongowea na nuntu bagitumi giki ndetera mwanka mbone tikirimira gaki indi kinya ntere ira chingi cia kwenderia into tanyanya na kinya into bira bingi abiashara barimbira bagwatanaga bakotha mbecha kenda baria muntu wa kubatherithia thoko na kinya kethira worukiri kanju ikaya kenda yuthurania mbecha irobati kuria kenda uthingira kwenderia guntu guku ya mbere muno isesi ya county turia sesi ya county tukariwa county nyanya ya Shuma Masai tukariwa sesi maita mairi ambapo sesi ya county ya Kajiado ukorawa ngiri 5 tukia Mombasa tukaria ithanduku ciringi 150 iri ngiri 18 ngari imwe kou twinyagirwa muno twathetera gwatuika turira turi mbeca cia county usuru no tukurea ngaremera ni kuri usuru twingu tukuri usuru tura jirene tukuri usuru tukona no thirikari bati kuingilia manto yakwa toka nonto municipal Mombasa county bati kumakinika na thirikari nene na itu bati kulole mno tura Meru na atas nonto kalole onto biashara emira lauka ya kumrika area kwa ari komira kuonde lakini no cabbage iskuma kutoka mwanka mtoro kwende mira na kwasi ko wika mira yake endia nonto biashara emira no ke kusoro biashara yetu baingia Meru baingi bena biashara cia nduka batu cia kirere kwina bana hoteli kwina bena biashara ya kahaya kwa thira jitha nyingi sana lakini mostly jitha mount ya county mount licenses na nikio gitumi ukona ndi patron wa Meru kwenda nyakuruka magite kia mjumbe ke thini wa Nyari constituency ile Mombasa kenda mumba gutethia Meru betu tumba gutethania twitha twigi power tumba gutethania kimantu ma tumba kubanga kenda bagatetheka bakara thina ki licenses na mantu bangi ya tumba kubatethia na mugi twi unene ni bwa thirikari rugendo rwetu rutathira Mombasa gaki indi ndathingira ferry mwanka South Coast kenda gutirimana na mumirura aumbire kuya guntu guku kenda gwicwira mugate anabori biashara na gikariata. Hello mugeni, malito makwa mbitawa Amanda. I'm a beautician, nail technician, makeup artist, and I'm located in Diani. Okay, Tharaka University Emoji. Na I really wanted to grow bigger, so da yaga vacation naga kuma 2023 na Diani. Na the moment nda introduce myself to people nda bera ndoro da biashara ya beauty na nkunyo and then bambera utie mtu mwega muno na nkunyo kwa kurutha nkunyo ndona it's a business opportunity. So nilikuwa na dream someday nitatoka nyumbani nifungue biashara yangu nitoe locally niipeleke international. So Diani was the best option that I could take na nilikuja. Yeah. Hii challenge zile kwa biashara yangu. Challenge timbinge no ntuba kwerutaniria warutaniria challenge ya less. Challenge nere kwende. Ntina challenge mbinge. Iborande ninka na they very busy. For who some client no vale understand that they ninka babwiri wompa schedule yao kenda ba fix na time kulingana na bamba bangete. So far in new challenge mbonete. My name is Lane and I am from Belgium. Then tumekuwa naye all through when shops. By the time alifungua hapa and that's why we are here again and again to service iko poa. From today, very good. But I'm coming 14 years already to Kenya, 2 times in a year, 2 months. Diani Beach ionekanaga Ukunda South Coast na ni moya beach ira
antu baingi bendete ku relax kagita kara kuri na to holiday kagita kara withirwa uri ukiuga no kwenda kuitha buri kunogoka kidogo na thata ino ukaraithiria antu ire bakwitha bagikinya turuga no mapema lakini antu bakwitha bakigitagata bakiya gukinya bambira kujivijari kibaba kuthingira kiri tutaru bara bakwenda kuthingira kiri to speed boats baba kwenda kuthingira nyakiri meri kenda bagithata wajibambe na bagite ata bombe kwitha bakigwiragirua kana kuriwind kiri kagita kago karaba kinyerete. Nimbitawa Philip Munyoki kuma Ntereche Chitungu na Anture ya Thagichu sub county ndi na miaka 5 kuma ya Mombacha agaikandu kumaga ta locomotive driver kana kuthia nkare mwanki ini wirira nkuna huku Tharaka diaspora Mombasa nyumba kwanza mbithagirwa ndi treasurer wa Kiameku tu atine ya group ya over 20 members bonde bara tumite Tharaka tuina Tharaka ya Thagichu na bado Tharaka ya na Tharaka Nithi tu joint na still kiama kietu kienderete ukura so nku involve in case mutharaka onde omba kwigua ni nienu naye na tuone na tucherie tukamaraga Mombacha ara kamba Changamwe bangi bachiaranire guntu guku ana batiye no Kimiru indi iba kumenya kaumo kago Imiru na biashara chiago no iruthaga bwega mono guntu guku Mombasa, lakini imekuja kutafuta maisha maeneo ya Ukunda Diani Beach. Na huku biashara kwa namna gani? Biashara kwa sasa ipo chini sana. Sababu ni wakati wa low tide size. Ndio tunaelewa kabisa. Saizi watu wamerudi shule. Wengine wako after msaya I think. Sasa tunatarajia hii short after ndio ikianza vizuri. Ndio tunaweza kupata wageni wa ile watatu. Maana sasa hii uchumi uko chini kabisa. Karai unaika na shambua kwanza. Kimaliza unaosha. Alafu unaweka kwa sufuria inachemka. Ikiiva unategua. Alafu kimaliza unaweka mafuta, unatoa unaweka kando. Ndio ile pale sasa. Hapo sasa. Iko hapo. Alafu naona hii ni pilipili hapa na hii sasa iko hapa chini. Pilipili ukwali. Sasa ndio hii hapa nimechemsha. Hizi sasa ndio? Nimechemsha hiyo. Ndio nimeweka hapa kando. Hii viazi nimechemsha. Kuna hii sasa nani? Hii ni unga ngano na kala. Rangi ya viazi. Tukithirikiria ndenda kumenya mumiru wa Mboa watanagira na Murungu wake ata nkugwate ogeni Liberty Worship Church Mombasa Kongowea kwa Bishop Moses Nkunja. Tutamwithira ku nontu turirwa ari na mission Terechia Meru indi twethira Apostle Young Prince urano ya watirite kanisa. Agatwa watu ogeni twanenkirwa kinya kanya ga gukethania. Nafanya kazi na Wero TV na Wero FM. Mnajua Wero TV? Mnajua Wero TV kweli? Huwa mnawacha Wero TV. So tumekuwa hapa, songe hapa mbele. Tumekuwa Mombasa wiki mzima tukifanya habari. Na tumekuwa tunazunguka na Wameru ambao wanaishi hapa Mombasa, tukiona ile kazi wanafanya huku, tuwa promote na mbarikiwe. Na tukirudi huko sasa tumesema tutaonyeshana hii sasa kanisa yenu tuko zaidi ya 9 countries hapa Africa. So mtaonekana kila mahali. Na Meru tukirudi tutaambia Wameru wote wakikuja tuko Mombasa wakuja shiriki na nyinyi. Tumefurahia sana. Tukuje tena. Haya tumeshukuru. Nikirudi huko Meru niwaambie nini? Wasalimike bakia ndiye kamera ile harani wasalimieni hapo kwa hiyo kamera iko hapo. Asanteni. No karaitha no kuona itori Meru. Uyu ambire kanisa yakura na kenda kinya gukinyira antu baingi ambira TV yake Ntere ino. Ari boboi kuonania Mumeru akebanga bwega Terechia Mboa
ikomba gucoka kiri kaumo gake na agatura bwega tabara bangi bari guntu kura kungi. Ai Ameru ba Mombasa tiganuka bona ndando. Ai ndo baba tu kinyoro tona antu bangi vendete komadha Ameru ba na Mombasa bateo toreka. Robert Matano, kirugono rurwa mwanya Mumiru wa Mboa.